Zdravo ljudi, evo ga, današnji dan smo odlučili provesti malo u obiteljskom okruženju. Kao što vidite, djeca se penju gore na takozvani Pinokio, pa malo smo došli da odmorimo živce od posla i od svega. Uživajte u videu. Bravo, Kijara. Evo kako taj Pinokio takozvani izgleda. Zanimljiva stvar, može se popeti na vrh. Tako da eto, jedno žena je tamo gore. Mahni ženo za kameru. Uhu! Ovaj video će biti malo eto drugačiji. Čisto malo da se i mi odmorimo od svega. Radili smo na novim poslovima, smo krenuli s poslom. Tako da se eto, malo smo se došli opustiti pa da smijemo se i mi opustiti. Kijara, jel ti se sviđa? Da, ićemo. Ajde gore na Pinokija. Evo ja i sin smo odlučili da se popnemo na vrh ovog tornja pa da malo snimimo šta ima gore. Pa da, eto, on baš uživa, jel da? Reci bye. Bye. Moje ovo je, jedno 20 nešto metara visine, ja mislim barem. Tak nešto. Na vrhu, odavde možete lijepo vidjeti jedan dio grada u kojem mi živimo. Radi se o Hauzenbergu. Predivno mjesto. Izvinite ako vjetar puše, ali gledajte ovo. Baš je lijepo. Zbilja. Predivna priroda. Da. Tamo žena se sa kćerkicom igra. Uživaju, baš ih briga. Pa da. Tamo su se sakrili jedno. Mašite. Da. Jedna seka. Pozdravi tamo. Sve pa da. Igraju se, jel da, brac? Nas dvojica na vrhu svijeta, jel tako? Pa da. Evo ga. Užitak. Pa da. Nije mu baš pravo. Nije ni meni. Previsoko je, ali dobro, ajde. Visina nam nije baš drag pojam, jel da? Evo, spuštamo se dolje. Dosta je bilo na ovoj visini. Ne volimo baš visinu, tako da bježimo nazad dolje dok je vrijeme. Pa da idemo se još malo poigrati s djecom, pa idemo kući. Moramo nešto raditi vezano za ogradu. Razmišljamo kako da zatvorimo dvorište, tako da idemo to vidjeti da vam pokažemo šta ćemo raditi uskoro. Eto, današnji video baš opušten onako, obiteljski. Eto, dok mi dečki se penjemo na vrh kule, žena i kćerkica, evo, skupljaju kamenčiće. Na ljuljačku malo idu da se ljuljaju. Pa da, evo malo. Eto, baš nam je jedan oficijalni youtuberski poljubac za kameru. A da, malo uživanja, smijemo i mi malo uživati, jel tak, žena? Koja kamera? Sama igraju. Baš to? Da, skupljaju kamenje. Da, eto, tako se trudimo da provodimo slobodno vrijeme. Što više sa djecom, pogotovo sad kako smo počeli da radimo, pa onda i nismo toliko sa njima. Da budemo na polju, da istražujemo nova igrališta, to nam je sad kao jedan novi hobi. Dok nismo imali djecu, voljeli smo da putujemo i svoje slobodno vrijeme smo koristili za ta vikend putovanja, izlete, jednodnevne i tako dalje. A sad istražujemo gdje ima igrališti koje je najbolje, jel tako? Obavezno da bude tobogan, obavezno da ima pesak ili sada kamenčići. To je onako must have. Evo i otkrili smo ovog Pinokija koji je stvarno super zanimljiv. Deci, a bome i nama. Da, tako da, to je to. Ako neko iz okoline Passau i Hauzenberga zna za neko super igralište, neka slobodno piše u komentarima. Čuješ ptičice?
fulfill dreams under the canopy, trading my footsteps for the roots below me. And the silt on the riverbed glows. A quiet luminescence starts to show. Oh, the stillness is the petrichor and pine, a season of the soul that holds its time, a stillness that is mine. Sunlight spills through the moss and the stone, on a quiet little path I've always known. And every emerald leaf is washed anew. The air is heavy with the morning dew. And this is where my weary soul can Evo, finally završili smo. mend. A perfect Završili moment I smo hope ovaj, will never end. ovaj dan. Idemo kući. Još da vam pokažemo to šta planiramo raditi doma. I vidimo se kad stignemo. Ćao ljudi. Evo ovako kćer uživa sa novim vozilom svojim, baš ju briga. Evo ono što sam vam još htio pokazati. Znate da nam je ovo dvorište tamo i iza još ide ovaj dio ovdje. To smo odlučili staviti ogradu, tako da naprosto zatvorimo taj dio dvorišta i onda ćemo tamo s druge strane staviti još jednu ogradicu. To je znači da taj dio dvorišta tu bude onda zatvoren, da djeca mogu lijepo ići u dvorište iza, da se ne mora trčati non stop za njima. I to je to, da nam bude malo lakše što se tiče toga kad smo vani, kad ih pazimo i sve, jer ovak naprosto nezgodno je. Pogotovo ako ste sami s dvoje djece, oni trče tu posvuda. Tako da, eto, to smo odlučili. Pa ćemo vidjeti kako će ispasti. A sve u svemu, ograda će biti drvena. Razmišljali smo metalnu ili drvenu, onda smo skužili da ako stavljamo metalnu moramo 3 stupa betonirati, beton, stupovi, ograda. Ovako smo našli drvenu ogradu sa stupovima drvenim koji se onda ima one metalni nosači koji se zabiju u zemlju, nekakvih 60 cm i onda se samo stupovi ubuše. Ovi noseći stupovi od ograde se zabuše u taj držač metalni i na to se montira onda ograda, ofarba se i to je to. Tako da, eto, ništa. Ljudi, želimo vam ugodne praznike, ove uskršnje. Naravno, onima koji budu slavili idući tjedan ćemo isto tako čestitati. Vi, ako još niste, zapratite naš kanal, komentirajte, bacite like. To nam naprosto znači za razvoj daljnjih kanala, da se šire vide i dalje. I to je to, sve u svemu. Uživajte u ovim praznicima i čujemo se. Ćao, pozdrav.